Ou gen lontan ki nou pa pale non men. Pou la yo jan yo yene. Men nap fet ti mache, men pou gen nou pa chita pou nou pale. Kote nou yon Ya, nap pose la rapor. Jou ba yon yon rapor. Abay che, yon jan isi a e. Aske la men. pou la yara. Bagay bay presyon nan zon nan, pou nou se nou dirije zon nan la. Ou kon ane, dan si fwe. Tande men. Met si la polis sa ou men kap vin bay problem nan zon nan. Kaka la polis sa, mtande lò, jounen gyo lagi nan moudem deya, ou nan gyo fe bagay cheka ou men. Fè nè gyo fè bak men. Pa fe bak. Kon pa bol akay nou pa fe la polis nou pa fe. E ou mvinde a la, we. E ou mvinde a la, ou ne fwa bine. Ou kon nap fwa bine gwo. Dan si men. Che. De tap problem nan Kade tet ti nan la. polis piye kras kon be. Gyo fe bagay gap kay nan zon nan men. Che, te mate, ray mwen pa nan tet nan la fwa. Le zon nan ba konen ye mwen dirije zon nan. Ou men, tout pale wap pale la men. Problem ray mwen ba kop la polis sa. Nè gyo pati nan moun dam nan la. Se sa fè man jè may mwen nan la rya la. Pet nan kwa sa ve ou figi mate. Che, woun zan pa be mwen. Pake ti mwen piye kras ki nan zon nan la men. Yo men, yo sa ti mta pale men. Se ay mwen ki ta nan tet men. Mwen ta fizye yo. Wala. Mwen sou la men. Nèg do ba bay presyon nan zon nan la, ba gen nèg nou be. Ti mo piye kras sa mette vini la nou ba gen do be yo. Ti polis. Yo stil nou Ba fè fè sa nan men men. la. La fè ou fè bak. Tande ou nek pa kapasi nan tout blok pou atisan. Mwen gen la mò san chou men. Mwen pou mwen tiko den nan blok mwen. A avoy. Mwen dam pou lan. Nou ki nou pou lan. Yo, tou mbalo aban. Sa mwen men. Mwen le mwen nega ti piti a men. A gen la che? Yo papa salutasyon nan wan nek mwen fwe. Ki bon nou e mesye. Dek ki bon nou isi. A te ya. Mwen ate a jomwe nou ate a. Mwen blok nou nek papa chanbwe djen konsanti blok de baka feksyone. Konen tou yon pa tout le konen a te ya mesye. Oh, yo misi, eski nou kap fi Mwen nan? sa gen la mesye. Mwen pon kou la. Sa? Mwen pon kou la. Yon kon vwe se yo. Sou kap wè pou wè pou nan pale. Yo e che sa un kon bal presyon deja. Ba nèg yo apre men. Nou vle male. Si che men. Nou vle male. Yo, krepe men. Yo. Nèg yo mwen kiti nou men. Nèg yo ta faten Mwen sak fèm koui. Lot piti ak mou zan mwen basen tul men. Mwen sak fèm koui. Sa tou bo dem. Lot sak mou zan. Para ver lo que se mueve para el plan. Creo que amigo mío, Es lo que está pasando aquí. tú estás viendo, hay un grupo de cristianos que están para allá queriendo conmigo. ¿Cómo tú puedes me ayudar? Yo tengo unos panitas allí que resuelven eso de una vez. ¿Es verdad? Sí. Ya está bien. ¿Te doy la boca? Sí, vámonos. Ya está bien. Vámonos. Está bien. Nos vamos. A ver cómo puede resolver ese problema. Ok, mi pana. Creo que la calma es bien. Allí vamos a ir a resolver unos asuntos con una gente allí que quieren darle a esta gente. Hay que- Vamos a resolverlo, vámonos. Explícanos qué fue lo que pasó. ¿Cómo es lo que le pasó? Explícale. Ya Que está bien. sepa. Cuando tú llegues, Cuando llegue vamos a resolver lo que está pasando. Vamos para allá entonces. Aquí, para los amigos míos. Anong ka. Ako rin nagsa di la men. Iti mati a plete men. Anong ka. Isi lagi kong mesye. ¿Qué es lo que te pasa? Explícalo,
Investia. Basino. É só isso que eu me posso. Só isso que eu me posso. Eu sama dengan dia ni. Nek gua sen ni men. Wah ni nek eu panyo ka mano preço. Nek gua biti. Alhamdulillah. Nah, gracias mismo. Cualquier cosa te llaman Boati. Gracias mismo.